basabi isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabi isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi umdlalo osele ngikhuluma naye kanti-ke bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay bakithi-ke namhlanje ngike ngathi-ke ake ngiphinde ngiqhamuke sizohlaziya amaphupho, kodwa-ke namhlanje sizoke sikhulume kakhulu ngamaphupho okuyiwona okuthola ukuthi asekhomba ukuthi empilweni yakho udinga ukuthi ugezwe noma udinga ukuthi kube khona ukuhlanjululwa okumele kwenzeke kuwena. Okay, la sizoqala khona ke bakithi khona la kuwe kwenzeke uzithole usuphupha mhlambe ubhukuda emanzini, ukuziphupha nje ubhukuda emanzini noma ngabe isemanzini ahambayo emfuleni, uyazibona usempophomeni. Lokho kusuke kukhomba ukuthi kukhona ukuhlanjululwa okusuke kufunakala kuwena, okukhomba ukuthi cha wena kahle kahle usuke ukudinga ukuthi uhambe uyongena emanzini. Ngokuthi kuyazwakala lapho, kodwa futhi ukungena kwakho-ke emanzini bakithi sikhumbule ukuthi uma ngabe ukhonjiswa amanzi uthole ukuthi kudingakala ukuthi uyogezwa emanzini uyohlanjululwa, akuhlezi kuzokhomba ukuthi ngaso sonke isikhathi wena okusho ukuthi sekufunakala ukuthi uma uyogeza usebenzise umuthi othize ukuze ungene emanzini. Abantu bakho noma izithunywa ezikwembethe noma abantu abakwembethe bakutshengisa amanzi ngenhloso yokuthi basuke befunakala wona nqobo lwawo amanzi kuwena. Izithunywa zakho zisuke zifuna wona amanzi kuphela, ayi ukuthi kwesinye isikhathi njalo makukhona ukuhlanjulula osuke kufunakala kuwena sekudingakala ukuthi uze ufake nomuthi othize. Kodwa nje ukuziphupha ungena emanzini isemfuleni, ngabe umfula ohamba isempophomeni, sekukhona ukuthi usuke udingeka kuleya ndawo, usuke udinga ukuthi ungene uyogeza kuleya ndawo, usuke udinga ukuthi uye kuleya ndawo noma ngathiwa impophoma nayo usuke udinga ukuthi uhlanjulule indlozi yakho, isuke udinga ukuhlanjululwa ngamanzi bakithi, akuhlezi kuzodinga umuthi. Okay, bese-ke kwesinye isikhathi uzothola la uficwa ukuthi uphupha uwasha. Sonke siyazi ukuthi uma ngabe uphupha uwashingi isikhathi esiningi lokho kuyayibika inhlambuluko, kuyakubika inhlambuluko ekutheni mhlawumbe uthola ukuthi inhlambuluko yezinkulumo mangabe ke kwakhona abantu abangazwananga mhlawumbe ngabe isekhaya noma kukhona umuntu othola ukuthi mhlawumbe awuzwananga naye, bese kufuneka bese wena mhlawumbe uphupha iwashingi okukhomba ukuthi kunenkulumo noma kunezinkulumo ekumele nidlule kuzona nizikhulume ukuze mhlawumbe leyo ndaba izokwazi ukuthi bese iyadlula bakithi. Kodwa ke khona la okuthola ukuthi uyawasha, kodwa ekwasheni kwakho bese uthola ukuthi uwasha izingubo zakho nje ngqo, ukuthi cha izingubo bengiziwasha bakithi ngizibonile ephusheni noma ngesikhathi ngithonga, kodwa lezi zingubo engizwasha bekungezami. Angithi yabona, lokho kukhomba ukuthi uwena qobo lwakho ngaleso sikhathi osukudinga ukuthi uhambe uyogeza noma uwena osukudinga ukuthi uhlanjulule, ngoba kukhomba ukuthi khona ukungcola okusuke kukhona ngaleso sikhathi kwena basuke bezama ukuthi bakutshengise. Bakithi-ke siyazi ukuthi ziningi izinto ezingadala ukuthi umuntu azithole mhlambe esengcoliseka noma esengcola noma sekungcola idalwa ezimembethe. Manje uma ngabe usuphupha usuwasha iwashingi kodwa ubona cha iwashingi ebengiyiwasha bekuzingubo zami zodwa, yilapho kusuke sekuphoqa khona cha kuyacaca ukuthi umuntu osuke edinga ukugezwa lapho kusuke kunguwe, basuke bekutshengisa abantu abakwembethe lapho. Okay, siphinde-ke bakithi uthole ukuthi la uthole usuphupha izinkomo zingena emfuleni. Uma ngabe uzophupha la bese ubona izinkomo zingena emfuleni, lapho suke kukhomba noma lapho kusuke kukhomba ukuthi abantu abasuke bekwembethe nabo basuke bedinga ukuthi bahlanjululwe ngaleso sikhathi, njengoba sebezingenela bona nje emfuleni-ke manje ubabona bezingenela bona emfuleni, basuke bedinga ukugezwa bakithi. Nasonke-ke siyazi ukuthi bakithi uma ngabe uzothola ukuthi abantu esihamba nabo abahlambulukile noma sekukhona ungcolo osekukhona, lokho thina njenganabantu abaphilayo ezweni lasemhlabeni kuke kusidalela izinkinga. So amanye amaphupho lawa engike ngithi mina
mina akufunakala ukuthi umonke waboniswa wona noma wabona bese kuba amaphupho ozowathatha kancane noma bese kuba amaphupho ozowaziba nje unganaki uzibonile izinkomo sezizingenela emfuleni kepha mangabe usuzibonile wena wangenza lutho kanti kufunakala ukuthi uhambe ugezele abantu wena basuke bekwembethe nje basebezingenela kona iyo phela izinkomo zingabantu abadala ephusheni manje kwesinye isikhathi mase zingenela zona emfuleni labo bantu badinga amanzi labo bantu badinga ukuthi bagezwe bakithi okay kenzeka kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi kwalezo zinkomo ke mhlawumbe uzoziphupha kodwa ekuziphupheni kwakho uzibone izinkomo kodwa zihamba odakeni noma sezithelwe udaka angithi yabona ukuzibona ngakho kwalezo zinkomo uzibona zinodaka lokho akulona iphupho elihle lelo ngoba lisuke likhomba ukuthi idlozi lakini noma lelo dlozi elizama ukuziveza kwena ngaleso sikhathi suke lidinga ukugezwa kangangokuba kwesinye isikhathi ukuze uthola ukuthi kusuke kudingakala ukuthi kugezwe ngisho umsamo ekhaya ngoba kungcoliseke idlozi uqobo lwalo mangabe uzobona izinkomo zinodaka noma zihamba odakeni emaphupho enkomo kuba kithi siyazi ukuthi ke kuhlukahlukene siphupha ngendlela ezahlukene kwesinye isikhathi kuyenzeka uzibone nawe futhi lezo zinkomo kodwa manje zithi mazingena emfuleni bese ziyamuka angithi yabona make wazibona lezo nkomo kodwa waziphupha bese ziyamuka lokho kuzinkomba zokuthi kunabantu abakini kwesinye isikhathi othola ukuthi bamuka nemifula okuwukuthi ngaleso sikhathi kusuke kufunakala kube into efuna nizama ukuyisukumela leyo nto nibheke maningayazi kahle niyibuzisise nakwabangaphambili abadala ngoba kusuke kukhona abakini asuke bamuka nemifula ngalesikhathi njengoba uzibona nje inkomo wena maqede bese ziyamuka abantu abadala lapho kushuthi khona abamuka nemifula bathe muka kodwa shuthi izinto zabo noma indlela abamuka ngayo noma ukumuka kwabo kwangalandeleleka kwangaba khona ukusizakala kubona njengoba abantu abahamba bemuka nomfulo okay sidluleke lapho bakithi kuphindeke futhi kwesinye isikhathi bese uthola ukuthi la uzothi mangabe uthonga noma uphupha bese uphupha ubona amanzi acwebile kodwa manje uyabona amanzi acwebile mhlawumbe uyazibona ungena kuwona lamanzi wakwazi ukubona kona phansi noma useceleni kwawo kodwa lawo manzi bandla bakithi mangabe ukwabona amanzi acwebile noma uyangena kuwona noma ungenanga lapho kusuke kukhomba ukuthi ene kusuke kukhona inhlanhla ngaleso sikhathi esuke isondela kuwena noma sithi kusuke kukhona inhlanhla esuke isendleleni noma sithi kusuke kukhona lapho kuzoqaqeka khona kuzokhanya kuwena empilweni yakho kodwa ukuze lezo zinto ezinhle noma leyo nhlanhla esuke utshengiswa yona ukuthi cha iyeza basuke bekukhombisa abantu bakini mabekukhombisa amanzi acwebile ukuthi ukuze kuwena ifinyelele leyo nhlanhla noma kube khona ukukhanya kuwena kodwa kuyomela ukuthi udlule emanzini kwesinye isikhathi ngiyazi ukuthi abantu kwesinye abaninaki lelo phupho bayazi ukuthi athi umuntu hayi ngiyazi ukuthi iphupho lenhlanhla kuphela kodwa angabheki ukuthi njengoba wabonile amanzi futhi kade ecebile yebo kusho inhlanhla kodwa basuke bemtshengisa ukuthi inhlanhla ke kuyomela ukuthi adlule emanzini kuyomela ukuthi ageze emanzini kuyomela ukuthi ahlambuluke emanzini ukuze izinto zakhe zizokwazi ukukhanya ngoba sike sibemtshengisile amanzi bakithi ngicabanga ukuthi kuzwakele uma ngabe ngizama ukuthi ngibe ngaleyo ndlela ngiyacela ke bakithi ukuthi wonke futhi lamaphupho esithe sakhuluma ngawo namhlanje uma ngabe kuwena kukhona amanye alamaphupho othe nawe wawaphupha kulawa engiwabalile asho ukugezwa bakithi ukuthi ungawathathi kancane ungawabukeli phansi uzame nje ukuthi usukume uzame indlela ozozama ngayo ukuthi cha bakithi nawe ugeze ngoba asuke ekhomba ukuthi kumele uyogezwa futhi sikhumbule ukuthi mangabe sikhuluma ngokugeza akuhlezi kusho ukuthi kumele usebenzise umuthi nezinto ezithize ngaso sonke isikhathi kwesinye isikhathi bazokutshengisa abantu bakho ukuthi bafuna ukuthi ugeze kodwa uthola ukuthi badinga amanzi kuphela hayi ngoba besuke bedinga izinto ezithize ngicabanga ukuthi bakithi okwanamhlanje kuzwakele ngizothanda ukuthi ngime lapho iphinde futhi ibonane ngokuzayo thokozani